ayihlole lento ayibheke lento iyacwebezela izenza salithumba uma ngigqoka ishethi alisavaleki kahle inkinobho lapha ishethi liyaqumba lapha kuqumbele lento phakathi iyacwebezela kodwa ayinamlomo ebusuku bangilali ngekethe ubusuku nemini mangiyabona lo dokotela uyayibheka lento uyayichecka uyangijova uthi kodwa lento mangiyibheka ayilona ithumba lento ifuna uyo-admit esibhedlela iyohlinzwa ngike ngibabona abantu abanalento ngike ngibasiza abantu abanalento yebo ngize ngibarefere esibhedlela yilaba bafike bethola ukusizakala khona into edinga ukuhlinzwa lena mntaka Jehova kufanele ngiyokwehlisa umhlangano kufanele ngiyolala esibhedlela ngiyohlinzwa lento ngapha kufanele ngiyokwehlisa umhlangano ngapha kukhulunywa ulimi lokuyolala esibhedlela ase ngisiqhuma isibindi ngathi hayi akwenzeke okwenzekayo ngibheke ebushembe angikwazi ukuyusa umhlangano ngihambe kanzima kangaka ngiyobeka umhlangano phezu kwentaba mase kushaya insuku zokuthi ngiwehlisa umhlangano bese kuthola sengilele esibhedlela ngafika abatana benkosi lapha yana emzini oyingcwele waseKhenani ethempelini ebambisanani kwaphuma inkonzo yasekuseni kwaphuma imbenge kwanikelwa ngabamba imbenge nganikelisa yibambe ngiyeza ukuthi ingalo kayivumi inkeketha phakathi kwathi makushaya isikhathi sokuthi baqedile abantu ukunikela ubaba usengaphakathi endlini kwasekuthiwa kufuneka abashumayeli abazoqoqa lezi imbenge zonke eziphethe umnikelo bayoyingenisa ngaphakathi ngase ngiyibamba lembenge bengilokhu ngiyibambile nginikelisa ngayo ngayibamba ngayithwala ngahamba nayo ngayengawufika eminyango everande endlini yenkosi ngafike ngaguqa lapho ngangayibeka imbenge ngase ngijika ngisuka ngaguqa ngangasuka yaphuma inkosazana yayiqoqa imbenge yayingenisa ngaphakathi singaphakathi isilwane sasezulwini yathi mayifika kimi ithatha lembenge phethwe yimi ngase ngithi kuyo nkosazana ngena lapha ngaphakathi ungisize nanku umnikelo wami ufika ubikela inkosi yezulu nomhlaba ngiphethwe yinto engayazi igama layo uma ngiyeka odokotela bathi lento kufanele ngiyohlinzwa manje ngiqunga isibindi ngeza lapha ngathi angikwazi ungawehlisa umhlangano yayisingena intombazana ngaphakathi inkosazana yangena maqede yasiyaphuma yathi ubaba uthi angibuza ukuthi wena umshumayeli wakuliphi ithempeli ngathi mina ngingumshumayeli wasezweni lakamthethwa ethempelini ithando kuhle yayisiphinde iphuma ingane yathi uthi ubaba inkosi kubusise uzophila amen bantwana kwasekugcwala ithemba enhlizweni yami engifisa wonke umuntu olapha endlini abe nalo leli themba la loNkulunkulu esikuyena loNkulunkulu olunyazi azi ukuthi uNkulunkulu ophilisayo lana uNkulunkulu opheleleyo akukho kunye ngali ngaphandle kwakhe amen kwasekuthiwa inkonzo iphesheya yasemini iphesheya entabeni ngase ngiwela ngigcwele intokozo ngiwela ngijabulile ngijatshuliswa igama elithi ngizophila ngiyabona ukuthi nakulesi sibhedlela ngeke ngisaya kuso ngathi uma ngiwela lapha emfuleni lapha sidlula sithi kuwasha khona inyawo bese sikhuphuka sithi dundu sesikhuphukela kuyintaba ngathi ngoqala nje umango ngikhuphuka intaba ngezwe ingalo ibandi ingalo ngathi de ukuthi kwenzakalani ngezwe ingalo ngathi ithelwa ngamanzi bamanzi ngama ngakhuphula umNazaretha ngathi ngithi ngiyabuka lapha engalweni lapha sengizenga ukhipha umkhono wodwa ngifuna ukubuka kahle ukuthi kwenzakalani ngawukhipha umkhono wodwa ngifuna ukubuka ukuthi kwenzakalani kule ngalo uthe ushambe ngizophila amen amen ngathi mangithi ngiyathola abantwana benkosi ngithola ukuthi sivele yaqhumbuka lento yabhoboka yabahla abantwana benkosi sekungcola ishethi nje kuphela into eyenzakalayo sekubhidlikile kwabhoboka into kade ngiyilwa nawo ngicinga umlomo ungawuboni umlomo walento kodwa ngokukhuluma nenkosi yezulu nomhlaba uNkulunkulu opheleleyo esandlini phakathi wenza umsebenzi wabhoboza ithumba kwaba ukusinda kwami bantwana benkosi amen amen Ilo umsebenzi wodwa nje ngithi angincome ngawo ushembe ukuthi ukwawugila phezulu kwempilo yami ngonyaka ophelileyo ngaqhubeka nomhlangano ngawehlisa ngaze ngawubeka ebuhleni ngaze ngagida ngaphandle kwenkingi inkosi busise senikuzwile.